Dakle, danas imamo naše gošće koje neće biti samo gošće, nego će imati svoj zadatak. Pa da čujemo prvo koje djeca imaju zadatak. Lela, što ćemo danas raditi? Mi ćemo raditi lojne kuglice od sala i loja i sa tim ćemo Sad mi reći što nam je sve potrebno. Potrebno nam je posudica, Dobro, mrežica, dobro, hrana za ptice, dobro. loj, salo i rakija. Dobro. Što je mame vama potrebno? Sad se raspričajte. Evo ovako, nama je potreban ovčji loj, sjemenke, vezice i mrežice u koje ćemo oblikovati, stavljati, vezati. Dobro, znači za razliku od djece vi imate ovčji loj. Što imate vi? Svinjsko salo. Svinjsko salo, a sve ovo isto. Da. Ima li kakvih pitanja ili vam je sve jasno u vezi današnjeg zadatka? Sve nam je jasno. Joj, baš mi je drago. Vidimo se na kraju. Bye, bye.